Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulmon betog'anlar, Allah subhanahu wa ta'ala bardığımızın ibadetlerimizi kabul kılsın. Bugün buna Allah Teala'nın ulu aylarının biri olan Şaban aylarının başlantığı günlerin yaşavatağız. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep Şaban'da berekeli kıldı. Bu aylarda bereket ilegen ay. Ramazan'a dayardık bola turgan ayın bosoğusunda turvatağız. Betoğanlar bir uçurlarda meçitlerge geleriz. Farz namazdan murun emne için sünnet okuyuz. Sünnet namaz menen oşo Allah Taala'nı istep farz namazda oşo oyum argaşçeketge çaçırabasın. Allah'ını isteyin, huşu' menen Allah Taala'dan korku menen okuyun. Allah Taala farz kılıp koygan namazdı ordu menen okuyun dep birinci sünnet namazlarda okup özübüzdün jüreklerimizdi dayardayt ekenmiz ar birimiz namazlarga. Oşo sıyaptı mına Ramazan ayı gelatat. Ulu Allah subhanahu wa ta'ala moynumuzga жүктөп koygan ulu farzlardan biri bolgan mına Ramazan ayında bu orozo karma farzı gelatat. Man fariha bi dukhuli Ramazan harramallahu jasadahu alan niran dep kimdegim Ramazan ayı gelatat dep çın yürekten suyunup uşul ayga jakындap kaldım. Kur'an ayı, geçirim ayı, Allah Taala'nın rahmatı düşe turgan ay, Allah'a jakınday turgan ay, günölerden geçirilemin, dualarımda kabul kıldıramın, uşul aylarda taravih namazlarda okuymun, Kur'an'ı hatım kılamın, adamlarga sadaka beremin, zeket beremin, adamların oğuzunu açıramın, uşunday bir berekeli ayga jakındap kaldı dep suyunup koygan adamdın denesi tozok aram bolup, anın denesini tozok jebeyt deyt. Bir tuğanlar oşonday mına bosoğusunda bir 20 günden aşıgırak 25 gündün tegereginde mına uşunday sanalı günдөр kaldı. Uşul gündörde urmatlı bir tuğanlar bardığımız jüregibиz menen suyunup Ramazan aylardı kütüp oşol aylarga sünnetli okup farzga dayardanganday azırdağı dayardanışыбыз керек. Alımlarımız uşunday nasihat kılat. Bir günü sahabalardan biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din janına varıp ya Resulallah seni Ramazan'dan başka aylarda uşu en көп oroza tutkanыңды uşu Şaban ayında gördüm. Bunun sebebim ne degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı menen Ramazan ayının ortasındağı Şaban aydan adamlardan köbü kabarsız. Bul ayda özünün pendelerinin Allah Taala'nın pendelerinin amalları götürüle turgan Allah Taala'nın astına bara turgan ay. Oşol uçurda men oroza boyunca amalım götürülsün dep oroza karmayım deyt. Urmatlı betoğanlar, Peygamberimizden Ramazan ayı bardığımızga farz bolgondayım, bardığımız toluk karmayız. Birok Ramazandan başka aylarda en orozonu köp karmagan ay kaysı ay eken urmatlı betoğan azır üstü turgan aylar eken. Azır jönele ötkörüp koyup Ramazan gelatkanına suyunam degen din anı suyungöndün da bilgileri bolot. Adam jönle oğuz menen ay Ramazan ayı gelatat deşemez. Aga suyungöndün belgilerin kılıu emne, suyungöndün belgilerin uşul aylarda namazlarga köp kattaylı. Erten taravih namazı gelet, 5000 ötlüp namazga çıdabay atkan bir tuğanlarımız var. Ey dep gelip bamdatta 1-2 minut sözüp koysa uşu butum talıp kaldı, kıskara okuvaysın mı degen nerseler oğuzustan çıkıp ketip atat. Birok taravih aylarında uşul yerlerde 3-4 saattan taravih okuyum, kıyamul laylarda layl namazlarını okuyum. Uşunday orozalarda tutam, sadaka berem, adamlarga oğuz açıram, çöntögümdögü adalı rızkıdan adamlar menen bölüşöm. Ramazan ayı mına uşul nerselerdi talap kılgan ay. Allah Taala'ga jakınday turgan aylarыбыз eken. Bir oşo nerseni jönle oğuz menen suyunbestön bir tuğanдар amal menen görsetölü. Eger uşu Şaban aylarında dayardıksız bargan adam Ramazanda çakçap kalat eken. Bir sportsmen dağı bir razminka kılbay özünün bir trenirovkaсын kıla turgan bolsa adamdın denelerine bir ziyan alat. Oşo sıyaqtı adamdın ruhani dönüyösü dağı
Ramazan ayına dayar balganга hareketibizdi kılalı. Urmatlı bir tuğanlar bugün kayırıla turgan sizlerge men süylöyün dep atkan nerseler tuğra orozalardı tutabız. Birok azırkı kezden özübüz uşu nersege dagı dayar bololu urmatlı bir tuğanlar. Oroza tutkan bul ibadatların türleri var eken adam özünün tenesi menen kıla turgan ibadat, özünün çöntögündeki adalı rızkısı menen kıla turgan ibadat, özünün mamilesi menen kıla turgan ibadatlar eken namaz okuganga başka nerselerge hiç kim akça surabayt eken bul beker ibadat. Biroq beker ibadatты dagı kebiribиz kılıp kebiribиz kıla alбай атабыз. Dua kılууda beker andan akça surap atkan jok. Namaz okuganda saga akça төлөө деп atkan jok urmattуу bir tuğan. Biroq oşonu da kıla alбай атабыз. Biroq kebir ibadatlar var gördüңүздөр. Aralarыбызda baylar var. Колубуздан келип аткан insanlar var, мүмкүнчүлүгү var. Карасаңыздар ошо зекет берүү, садака берүү дагы bir ibadat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde sadaka veriyor dey, sadaka kılıyor. Bu Allah Teala'nın açuusun öçüröt, Allah Teala'nın açuusun toktotot. Adamdı jaman ölümden saktayt degen urmatlı bir tuğan. Biz barыбыз жашап атабыз. Бирок кандай өлөбүз Кудай билет бардыгыбыз. Эртең акыркы демибизди кантип алабыз? Акыркы жашоолорубузду кантип жашайбыз? Кандай абалда өлөбүз? Кудай билет бардыгыбыз. Жақшы абалда өлөйүн, la ilahe illallah деген боюнча өлөйүн дей турган болсок, бир туугандар ошо пайгамбарыбыз көрсөткөн нерселерди кылалы. Эми садака бер деселе биз байларды элестете берет экенбиз. Бирок садаканын анын аз көбү жок, анын ихластагы нерсеси бар урматтуу бир тууган. Ихлас менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иттақиллаха ва лау бишикки тамра. Siler bir kurmanın bir üzümün sadaka kılıp olsa da Allah Teala'dan korkula deyip. Bardığımız bu nerseni moynu bir akılımızdan ötkörölü da mına Ramazan ayları gel atat, men iftar kılam, oşoğa mına jokçul bolgan insanlar var, kolunda jok bolgan insanlar var, oşolarga astınala bir nerselerdi alıp berem, üyüme atamdı çakıram, bir tuğanımdı çakıram, gelip iftar kıldırtam, oşul aylarda zeketimde verem, oşul aylarda oşunday mal menen bola turgan ibadatımdı, mal dünya menen bolgan ibadatımdı kılam dep bardığımız Allah Teala'dan jardam suraylı. Bul sadaka berүү, Allah'ın jolunda adamlarga jardam berүү, bul bizdi buzukuluktan saktayt, baladan saktayt, kaygı kapadan saktayt, oğrudan saktayt, jaman taqdırlardan saktayt urmatlı bir tuğanlar. Bunun bardığı bizden hadisler menen dalildengen nerseler. La tahqironna minal ma'rufi şey. Siler kiçiki nerse bolsa dağı, kiçiki jakşılıktın kiçine nersesi bolsa dağı anı korgulbagıla. Kiçiki assalamu aleykum dep koygan, adamdın yüzüne mintip jakşılap gülümsürüp koyganda bir sadaka bolup eseptelinet. Adamlarga jakşı mamile kılıp koyganda bir sadaka bolup eseptelinet. Kiçineke bir üzüm nam berip sadaka kılıp koyganda sadaka bolup eseptelinet. Oşo nerseni da korgorбагыла, mümkün oşo nerse silerge jardam berer deyt. Urmattуу bir tuğanlarыбыз, oşu eң bereşen bola turgan başka uçurlarda sadaka bir gana Ramazan ayında debeydi. Birok Ramazan ayındagı ar bir kılgan iş 100 ezelep, 1000 ezelep esebi jok kötörüle turgan uşunday rahmat ayına, uşunday keң peyil boyulgan aylardın bosogosunda turabız. Былтырлар uşu meçitti tolturgan kançalagan insanlar var ile. Bıyıl mına Şaban aylarına jetpey kaldı bir tuğandar. Ramazan'a jetpey kalganlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşon üçün Allahumma bellighna Ramazan. Allah Teala Ramazan'a amana sen jetkir dep dua kılat ele. Bizden kıssa kitaplarda uşunday okuya bayandalat. Salih peygamber dep Salih aleyhisselam ötkön. Salih peygamber dep ulu peygamber ötkönle. Oşol uçurlarda paygambardın duası uşunday kabul bolgan ulu zatlar bolot. Oşonda bir kavmu geldi. Salih aleyhisselamdın kavmu canına gelip, ya Salih, o Salih, bir adam var kavmubuzun içinde. Uşunday bizge ızası toktoboy koydu. Bardığımızdı göz yaşımızda ağızat, bardığımızdı mal mülkümüzді tartıp alat. Oşoğa bir dua kılçı, oşol top kalsın, oşoğa bir kargış kılçı degen uçurlarda Salih aleyhisselam bir dua kılat.
Dua kılgandayın qoğum tarap ketet. Tarap ketse bağa kişi aman esen ele jüret. Qoğum gayra gelet. Ey Salih sen dua kıldın bilen. Bul aman esen ele jüret ko. Bayağındayla avalı bizke uşinti vatat degen uçurlarda Salih aleyhisselam oşa kişini tap. Ey adam sen emne iş kıldın. Geçe emne iş kıldın degende. Geçe uşunday iş kıldım. Bir jetim ayal var eken eş nersesi yok. Oşoğa bir yerden alıp gelip durup uşunday bir nan taap berdim degende Salih aleyhisselam uşul kılgan amalın seni azaptan kutkarıptır dedi. Seni jaman dualardan, sağa kılıngan kargışlardan, sağa kılıngan narazıçılıktan bolgon gele turgan balalardan seni uşul kılgan işin kutkarıptır degen. Urmatlı bir toğan, bir uçurlarda geçikey nerseni ayaybız. Birok sadaka vergende biröge jardam berip atabız dep oylo. Al özüme jardam berip atam, özüme bereket taap atam, özüme den soğluk taap atam, özüme baylık taap atam, özüme balalardan kutuluğunu taap atam, özüm kırsıktan alыс taap atam. Allah Taala razı olsun. Allah bergen mal mülktü men Allah'ın yoluna berip atam degen nerselerdi esibizden çıkarbaylı. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Siler Allah yolunda bir nerseni bergen bolsoňar, biröge jardam bergen bolsoňar, Allah yolunda sarp kılgan bolsoňar mal dünýäňärdi. Allah Taala anın ordun gayra tolturup beretdi. Allah rızkı berүүçü. Urmatlı bir tuğan, eğer imanımız menen biröge bir jardam bere turgan bolsa, imanımız menen toluguşunu lillah dep Allah üçün dep bere turgan bolsa, oşonu adamlar görsün, koyçu meni jomart dep aytsın degen dağında kılgan amalыбызды buzabız. Al sadaka bolboy, jüregibizde biröge görünüş üçün, biröler meni maktasın deş üçün, birölerдің arasında abroy alış üçün, birölerge maktalış üçün bergen sadaka bolup Allah Taala kabul kılbay. Urmatlı bir tuğan bergen uçurlarыбызda uşunu görбес eken Allah görse boldu dep esep kılıp çınıgı jüregibizden Kudayım sen berdin, senin joluna uşunçalık maga mümkünçülük berip atasın. Men daga adamlardan surabay gayra adamlarga bere turgan mümkünçülük berdin. Kudayga şükür bolsun. Allah Taalam saga şükür dep turup oşo şükür kılıp bere turgan bolsa Allah ordun 10 ese, mümkün 100 ese, mümkün bizdin eseptey albay turgan darajada beret. Allah Taala'nın karasanslar, alımlar uşunday deyt. Allah Subhanahu wa Taala eger bere turgan bolsa, anı terip jetiş albay kalasın. Allah'tın bergen uşunda, Allah uşunday jomart zat. Saga bergen nerseni sen eseptep büte albaysın. Saga berip koya turgan bolsa sen anı terip jetiş albaysın. Birok munun joldoru biz başka biröylörgө dagı urmatlı bir tuğan meyrimdүү bololu. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde uşunday dalalat kılganday başka biröge meyrimdүү bolgon adamga Allah Taala'nın meyrimi gelet. Paygambarımızda bir hadiste menin nafsimanın kolunda bolgon zatqa kazam, Allah Taala'ga kazam dep turup aytkan. Bir adamdın sadaka bergeninen, biröge jardam bergeninen bir adamdın mal dünyösü gemip kalbayt deyt. Bizde gemibeyt eken Allah'a eger imanımız bolgon bolsa Allah kayaktan gelet, Kuday bilet. Biz rızkını uşunda elestetebиz. Rızkını uşu men bowul jerde işim var, bowul jerde konteynerim var, bowul jerde arenda bergen bir zdaniyam var. Dagı baleket argimimiz esepte oşo jerden rızkı deyt ekenbiz. Birok al bizge rızkı bolup gelebi, ja Allah Taala rızkını başka biz oylu bolgon jaktan berebi. Allah anı özü çeçe turmakta bir tuğan. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kim Allah Taala'dan çınığı korkkan bolsa, Allah Taala aga jetişdi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kimde kim Allah Taala'dan çındap korkkan bolsa, ar bir kıyınçılıktan çıkıp kete turgan eşik kılıp beret. Anı özü oylu bolgon jaktan rızkılandırat degen urmatlı bir tuğandar. Bir kişi Bayhaqi radıyallahu anhu uşunday İbn Mas'ud radıyallahu anhudan uşunday okuyanı bizge rivayet kılıp jetkiret. İlgeri bir zamanda bizden murunku ümmetlerde bir uşunday ibadatçıl adam bolgon eken. Adamlardan bölünüp bir tuğandar adamlardan bölünüp bir jerge barıp 60 yıl Allah Taala'ga ibadat kılıptır. 60 yıl birok ibadatыбыз kada maktanbaylı karasaňızlar. Okuyanı jakşılap ugup alalı. 60 yıl ibadat kılıp kaytıp gelatıp
шайтан азгырып бир ушундай бузуку аялга жолугуп калат. Шайтандын жетегине түшүп, ошо аял менен 6 күн ошо күнүн өткөрүп коет экен. 6 күн жанагында арам жолго барып коет экен. 60 жыл ибадат кылып келаткан адам. Ошентип туруп анан 6 күндө энесине келип, эмне кылып алдым? Ушундай ибадатчыл элем, кандай бир шайтандын жетегине түшүп калдым деп ошондо ыйлап боздоп, анан ошентип качып туруп анан бир ошо ибадат кылуучу бир жайга барып туруп, жашынып өкүнүп, ошентип үндөрүн чыгарып бакырып Алла Таалага жалынып, жалбарып, ошентип жатат экен. Ошо кезде ачкалыктан өзүнүн дарманын жоготуп калган учурларда адамдар борор өлүп калбасын деп бир нерсе алып келсе, жок, мен муну жегенге татыктуу эмесмин деп өкүнгөнүнөн түртүп салат. Ошентип 3 күн өткөндө дарманы кетип отурган учурларда бирөө келип, ушундай бир үзүм нан бергенде караса 2 жетим бала ошентип ыйлап турган экен. Муну мен жегенге татыктуу эмесмин, мен ушунда Алла Таала тыйган нерсени кылып койдум деп, ошентип туруп багыны 2ге бөлүп, анан баа 2 жетим балага сунуп, андан кийин өлүм периштеси келип, анан тагдыр жанын алып кетет. Ошондой риваяттарда ушундай дейт экен, барып туруп таразага амалдары коюлду. Таразанын бир тарабына 60 жыл кылган ибадаты коюлду, экинчи тарабына жанагы бузуку аял менен өткөргөн 6 күнү коюлду. Ошол учурда ошо 6 күн өткөргөн жаман күнү 60 жылдык ибадатын басып кетти дейт. Кайра таразага коюлду, 6 күндүк жанагы өткөргөн жаман жолдо өткөргөн күнү таразанын бир тарабына коюлду да, 2 жетимге бөлүп берген наны бир тарабына коюлганда, 2 жетимге бөлүп берген наны таразаны басып туруп жаннаттык болду деген урматтуу бир туугандар. Садаканын күчүн караңыз. Биз ушул нерселерди унутпайлы. Бир туугандар бизде баланча бай берет, меники жок да деп жок эмес. Азыр ушундай дүйнөдө жашап атабыз. Жокту мына бу аталарыбыз көргөн, жокту Кудай бизге көрсөткөн жок бир туугандар. Кудайга шүгүр мындайын да көрсөтпөсүн. Бир учурлар болгон, адамдар шариятыбызда дагы кандай учурда ушундай бир айвандар желип калат деп эмне үчүн келет? Анткени тагдырыңа ошо да келип калышы мүмкүн. Кудай сактасын, кырсыктан, баладан Кудай сактасын. Алла Тааланын ачуусун тыя турган нерселерди азыртадан көп кылып аракетибизди кылалы. Айша энебизге бир күнү бир аял келип, 2 кызын көтөрүп алганда Айша энебиз ушундай бороруп, 3 дана курма бергенде 2 кызы сүйүнүп, бага бирден курманы жеп алып, энеси жейин деп аткан учурларда анан кыздары дагы талашып ыйлап калганда, ошону жебестен экөөнө бөлүп берди дейт. Ошол учурларда Айша энебиз ушуну карап турганда, пайгамбарыбыз келип, пайгамбарыбызга Жибраил алейхиссалам келип туруп, ушул аял өзүнүн балдарына өзү жегиси келип аткан курманы бөлүп бергендиги үчүн күнөөлөрүн кечирип тозоктон азат кылып, аны бейиштик кылды деген кабар келгенин пайгамбарыбыз кабарлаган. Урматтуу бир туугандар, бул нерселерди угуп коюу эмес, бардыгыбыз ихлас менен кылалы. Кээ бирөөбүз 70 жыл намаз окушубуз мүмкүн, бирок мен намазды ал нерсе менен ойной албайм. Бирок Алла билет алда кабыл болуп атабы, болбой атабы. Бирок ла тахкиронна минал ма'руфи шай. Силер мa'руф, жакшылык иштерден кыпындай нерсени да көргөрбөгүлө деген. Мүмкүн бир берген, бир 50 сомуң менен мүмкүн Алла Тааланын разылыгын утуп аларсың. Аны да кайдан билебиз урматтуу бир туугандар. Бул садака деген баладан, башка келе турган, көтөрө албаган кырсыктардан, оорулардан, иши кылып биз жаман көргөн нерселердин бардыгынан садака тосот урматтуу бир тууган. Бирок эң жаман нерсе бул кафырлык, эң жаман нерсе Алланы тануу, ушундай нерсе болот экен. Кудай сактасын, эгер биз ошондой кафырлыкка барбайлы десек дагы садака кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошо Мадинада жашап турган учурларда бир яһудийден ушундай карыз алат экен. Баланча өлчөмгө чейин, баланча күнгө чейин деп карыз алат. Бир күнү пайгамбарыбыз ош жерде Бакир деген көрүстөн бар. Ошо көрүстөндөн жаназадан кайтып келатканда баягы яһуд астынан чыгып, пайгамбарыбызды ушундай муунтуп, жакалап туруп муунтат экен. Силер адам укугун билбейсиңер, сен мен карызымды алгансың дегенде пайгамбарыбыз анын мөөнөтү мынча десе деле болбойт экен. Сен алып туруп бербей жүрөсүң дегенде
Пайғамбарыбыздың жанында Умар радияллаху анху ошентип кылычтарын алып, ошентип даярданып, өзүнүн кол салайын деп калганда пайгамбарыбыз: "Эй Умар, туруп тургун, сен андан көрө бул адамдын талабын жакшы аткарылышына кызмат кыл, мен ошо карызымды жакшы төлөп алышыма кызмат кыл" дейт. Ошондо Умар радияллаху анху туруп калганда канча бул кишинин карызын канча өлчөмүн алып келип, үстүнө дагы кошуп, үстүнө да садака кылып бергиле деген учурларда, ошол учурда баягы яһудтун колу ушинтип туруп: "Эй Мухаммад, мен сени сынаганы келдим элем. Сенин башка иштериңдин бардыгын көрүп таңгалып, ушу нерсени сынаганы келдим элем. Мен ошо ала турган, менин аласам дагы садака мусулмандарга садака болсун. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака расулуллах" деп ушундай бактылуулук калимасын оозунда сүйлөп турду эле дейт. Урматтуу бир тууган, садака деген, садака көп барган адамды Алла Таала куфрлуктан да сактайт. Бардыгыбыз бул нерселерге ыйман келтирели. Астыбызда Рамазандар турат. Кудайым Рамазандарга аман эсен жеткирсин. Садака ушундай нерселер экен. Бул дүнүйөдө аягы менен басып жүргөндө бир туугандар, биз моунча ибадат кылып атабыз. Дүнүйөдө 2 миллиардтаган мусулман бар. Дүнүйөдө канча киши болгон болсо, кылымда канча киши болгон болсо, анын каяка барарын, жаннатпы тозокпу Аллах гана билет, урматтуу бир тууган. Бирок ушул дүнүйөдө басып жүрүшкөндө Ашаратул мубашширин 10 сахаба жаннат менен сүйүнчүлөнгөн, жаннатка барасың деп колуна путевка алган, мындай айтканда. Ошонун 6 бай болгон, көрдүңүздөр. Анткени алар дүнүйөнү кол менен кармаганды билген, жүрөгүнө киргизип алган эмес. Келген дүнүйөнү Алланын жолуна иштете алган. Ошентип отуруп Алла Тааланын ушул дүнүйөдө жүргөндө Алла Тааладан ошолорго сүйүнчү келген. Сен жаннатка барасың деп. Кечинде сени бир эң кымбат ресторанга чакырса канча сүйүнөсүң, же алып кел Дубайга, бар эс алып кел 10 миңге десе канча сүйүнөсүң. Бирок бир туугандар, түбөлүктүү жаннатка, миллиард, триллион деген сандар менен эсептей албай аткан жаннатка барасың деп сүйүнчүлөш канчалык сүйүнчү. Бир туугандар, жалаң ушундай бир жакшылыктарды кылуу менен Алла Тааланын ыраазылыгын жеңип алышкан. Бардыгыбыз ушу нерселерге ниет кылалы. Кудайым колдорубузду ачык кылсын, жоомарттардан кылсын. Кудайым сараңдардын катарына кошпосун. Алла Таалам дуаларыбызды кабыл кылсын, бир рахмат.